Yang di tahu. Kumusta ka na din ko? Igagaid mo mula ka diti panagadal mo? Uy, Manong, di ka madanagan. Jak sayangan ti kwartang ipaw-pawid mo. Agyaman nakit di May satawin laangan turayan. Agturpusak matan. Si Kangi Manong, kumusta ka magditan? Okay lang mo, Eva, ading ko. Awan pagdanagam kanyak, da nasingpat ni Sir Wilson na boss ko. Nasaya at nga ron no kasta, Manong. Madlaw na singpot ta boss mo tabing mayag kamad kan kuana. Kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalagtakan ka, Manong. Wen, ading ko. Amukmat kar aramidak dito eh. Oh, alang arodan tanay. At dapat papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige, Manong, agananad ka kumakanayon. Di nakpakadanagan dito eh. Ulit at dadaan ti Shirley kad kadwak. Okay nga ron ading ko. Oh, sige, bye. Tay ka di kabsat bot imawag. Wananti, kinumusta naklaan. Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Sisak laang mat na inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at inapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ay, awan, anti. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray dya akong agmerienda, iti pagadalan. Tamangon siya pa'y. Ibagam kitdikin ni Manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, ada tayo dito balayo. Ayun, nagpaso. Sakmutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga ron. Bumabak nga ron ta igarahi mo to ilugan. Aginanakan tumutan. Wen, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Wan nga paiso. Ayun na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulagan, nadamanan papanantawan. Wen, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wananti, pang matrikulak lang day chay. Adamot ay nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngamday tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkal pas ti kontrata da iti construction na pagpapayag na. Auntie, Ala, mutoy pay laang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pay laang. Dawatam tulat tamanin animanong mo. Total dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag mutin nga trabaho ijay syudan. basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayurunungan. No alaan nyo day jay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na day jay iti mano abulan. Kat makaamumutin ang agdiskitar. Ala, buto yun, tama panak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam, auntie, masapul ang makabayad ako ni jay pagadalan inton bigat. Adola amin day ta. Apay nga may napilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipaw-pawid na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipaw-pawid ni Manong mo. Auntie, Ayan tay kwarta kunak. Yugmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumot asabali ak ang makapungtot.
Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Mabit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat na tayo pawpawit ko kinkuha na akwarta. Apay apakibiyangan na pala ti pare ti tuition mo ngay. No kasta, pau-pau-itam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Ketua na Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't niya ante. Ni, ik-kamot gayam. Nga mapi adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anya mo't niya ante Shirley. Arik na siya kung timang bibiyang karakwat asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanya. Uwan nga rod, Day tala ipaw-pawit mo tinamnamaandan. Naimbag kumamot nudakkel ti sweldo dito. Ngam saan mo? Uwan nga rod, kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nurpurnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanaga din ko. Kitaak na niya ti maramidak. Agdis kitara, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan Manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dayjay, rimwar manan ni Sir dito ilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon dayta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti dayto yung aramidag. Adong aminan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidaw akon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data na pasamak. Lawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Jesanas. Kaslang imatumanan ti presyon ti darak. Papay ngay sir. Agkurang tayo na irimit a koleksyon ni Kalman. Takalagatad ti kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos to lang hindi binilag na. Isopay kit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masini dyan. Agam saan may? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapan tayo iti bangko. Sir, Naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanya. Ay, may stress sa katalagan. Ngala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. uwan sir. Hello Manong. Ay na, naimbaglakit din ta nakadiskitar ka adagos iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramidag ti amin ang kabala. Aywan, nagbiit ka matan na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibus mo. Imbag man tiinikan na kamanan. Naasing amin kanya. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar Manong. Ala, basta ipamaysan ti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit madapay ka sa kulam, ibagam lang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni Manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, maawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak.
Inalayumat nga mintay damo nga intad na kanyak. Di ko na naibus yun day janti. Manumot laangan nga ita 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday janti. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawos na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya? Una yan, napan amin iti kawaslaang day ja akwarta, anti. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di, Cherry. Ngam, imbat tiyanda kumamatay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakisi pagadalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitan. Kas kalakala na ingon dita. Tapno ibagakken ka. Kurang pa'y tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaid mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawan, kunamitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tuylugan, ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayong ko ta kasaritak biit. Well, sir. Abday ta, sir. Naipaigid kong tuylugan. Ibati kon to'y bag kan cellphone ko, ta mabiitak lang. Sige, sir. Abday ta. Nakapanawon ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramida. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iti pagadalan ta. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lukatakon ti bag ni sir. Nagado akwarta. Mangkisaya kon. Unag topay ka, Ha? Sir Wilson? Damat yan kadwayo a pulis. well, tay patiliw kan, Sherwin. Sir? Husto pala ti atap ko ka. Sikaw ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Sir Wilson? Pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak kami na talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sungbatam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamat ako mustaan. Naimbaglaangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayan ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Aggraduarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nagpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas ana pasamakan ko ana. Kasanon no natay gaya mon. Di kay kumamatag sa iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, auntie. Surutam laangan ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akas ta ti aramidak. Sa pulak ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kini Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta, auntie. Iso nga oray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Evan. Si kakadit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva.
Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apag trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasaya, sumurot ka kanyak, taday pakita ken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. sigatirong ba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Lain pag-arop at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayon pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak di duma. Oray pay, sana rumbang tikas di naramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agraduarag ngagpayso, ngam nagkapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na ka, ading ko. Jakmat ngamin impagaro, akas to'y pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay uuna yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Uray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak, iso anaramid na tikas dyan, ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Uray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbus mo anagadal. Awan serbina, nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to ah. Oh, nasaya at nga ron adang ganday ta. Auntie, Mangibabay na di kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala umaminan agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramit ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na akwarta kada kayo. Ha? Kinapuno na, sir. Siyak ti makagapuno apay anaramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni Manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusak iti panagadal ko. Ngam kasjay matandi naramid na. Ngam na mo kakasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kapsat mo. Diyak lang maaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ikan iti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't ngakin kuha na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni Manong ko ti mangin marcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablaawan ka, ating ko. Uy, agyaman ak Manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wan, sir. Agyaman ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan tunggal may sa ang mga barwanan. Isasabay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Kat ikarik, sir. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni Manong. Di mo baliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na dyan. Tatulong kon kada kayo ng agkapsat. Ket pangaasim, Sherwin. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? Ket no,
Kaya dakpay nga agpaay ka da kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok anak kong laapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da kong sweldoan, tapno may karok ti utang ko. Bay-bay amon day jay ko nakmed. Sweldoan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da yung inaramid ko. Ket jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yung ka din timpawit ko a kwarta? Hello, Eva. Awan ka, anakan. Ay naagyaman manen balasan ko. Uray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Agad, kumusta mo tanda iti kakasilsin mi, auntie? Ay, nagsikong abalasang ni Cherry. Saan da ngayon kasar? Sa idikuan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may sanag kasar kada akwada. Tawan mo't busbusan da akwarta. Agrigrigat da ita talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga balasan ko. At danubya ni manong mo. Si Kangay at danubyo. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alapasan mi pati may patpatak der abalay mi. Sa kamin tumaki asawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa analpas, auntie? Ken saan unay adak kala balay? Umay kay tagpasyarain ton malpas, auntie. Ay nagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Wan. Ulit agkid daw iti pamakawan, Eva. Mababainak ka na kayo nga kapsat balasan ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan No, kastoy nga da papananta, Sir Wayne. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigata nakmatanamag na. Di na kumapampanawan, Wayne. Wan, sir. Di kayo madanagan. Taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguro makasapol, tikaskan ka kasimpet. Manmano, tikaskan ka. Saan ba't apasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho kumalang taramidam. Ngam nasingpat ka amang kibkibin kanyak. Talaga kasta, sir. Taawan kat nga ro nagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Hanggang manjak ta nakapsot ti babae. Sandak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan, sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Biyag. Di tao. Ma'am Wendy, mabalin ka dito agsuldo? Agawit ang kami di dyan lugar mi. Tayo nakikan italawans din na. Sure, Sir Gary. Kat ka, anong harot nga iti sublim? Inton bigat madlaang, ma'am. Sige, mabit lang ang harot Gary, Alaik ti sweldom. Ay,
si kamagayam gari anak ko. Ay na, nasaya at nagawit ka. Aday padamag ko kin ka anak ko. Ha? Anya day tanan na? Malala, sumrag ka pa'y. Ay na, amaw. Ada sa balay, mang sarsarong ka rin dyan, ubyam. Ha? O sino na? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginaan. Anya? Ang mga nam amuna lang, wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak nga. Agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Isungado tag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nubyo na. Rebeng na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak at dinak to isukat day jay. Ne, Gary, nagawit ka matgayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga ron manan. Noon pa panam, rumwarta. Hintamangan iti ruwang. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Man ka ni Lisa. Iti mo't cellphone mo ti ayang ti matang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat nga min ti gayam ko. Dandan niya akong malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak mo ten, Gary. Ay, adaman entay lugan ti bang sarsarungkar ka ni Elisa di taparaangan da. Ay, dyan ti lalaki. Nagadaw ti indisag na. Dada. Anyang nga taday jay. Makan mo ti daduma. Dapay nakabigao. Wan. Makan sa ti daduma. Nagadaw nakarkar daw nga indisag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan kayo ni Edmond na mga iba pang kadagitiing sangbat na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana, apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na, iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Nya nga iti kaya ta sa unday ta. Ada nga tama, panag gusto na, iti dayta alalaki. Ay Mari Belen, umay kanto di tabalay inton malon tamang rabi itayaw. Apay, anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaisuna nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mare, numayak to. Naimbagmanta danang sponsor iti kasangay ni pare. Wen Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Maray, tayo napawisan dagiti na dumakakaro ba? Apay ngay, akas chay da maripilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay, kasla pag-aayat damat, apasang bayan da dya lalaki, di ta balay da. Supayan, tinagkastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Aniya, ti kaya ta sa wunday jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, may? Anak ko! Kano ka nga gaway? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayong gaminan nga umadya dalugan na nga gararam ka ni Elisa.
Kanayo na makita tilugan na nakapara na hindi paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon hindi balay na. Kaya lalagay, ti agas-gas taos. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaan, no kasaritan, ginubiyam. Damagaw, no apayakas jay, ti trato na iti na jay lalaki. Kanayon da gamin nga kuyog, gamapan iti staur. Anya? Sige, agawid ak numalam na lang. Why, nanakaw, umay ka. Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka, tayin tamanan mga nitirwa. Ay, isaanan. Ay, naumak nga minan amang mga nitituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon ang mangi shopping kanya. Sino ngay dayta? Kan, pasensya ka na. Madyak may paida kita. Tamo man, nakuraan payak lang. Basin lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat, ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dayta, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso, lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza, di ka kumamatag sa iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbaga, Gary. Eliza, anya ti nagpasulak. Pakawanan nak na da nagpasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayo ti problema. Ngamin, nagbawingak iti sa bali a lalaki. Anya? Sorry, Gary ha. Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang day ti lalaki. Idinto tas siya nakurapay lang. Masapong agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry. Ngam, di mo maipaay ti sapsapulak. Kaya't ko ti guminawa. Kaya't ko ayaon nagiti dadakkel ko iti rigat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo di ti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw ka iti biyag ko. Maasi ka kumamat kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ay, ala, pumanaw ka na. Kat maudin na ito ayo umay mo diti balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanagtahak lang. Hindi ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaan. Isartag mo pa ilang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininanak tinupyak. Ma'am Wendy. Nakurapayak lang kami. Iso nga insukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagip kong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat na kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gary. Ngamin, nagdalanak matitikas ta. Napatasak mo ti mapaspasaram ita.
Iso nga amok tirik na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawas di kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto tap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud mare. Ay, sige nga ron, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisina ni Lisa iti anak ko. Ay, anya ngay nga raw. Nakurapay laeng matpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat da iti bagnag. Ay, sapay kuma. Tama kay liw-liwag at agaws jay anak ko. Masansano na marabyan kayo kinigari asumang patwende. Papapalan niyo. Kwa, dadarayan mi nga okasyon, papa. Diya mo no nagbidutak iti daytoy. Ngam, agda mapalpaliw ko iha. Papa? Kaslan nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad, ken ni Gary. Diretsa anak Wendy. Ada ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, papa? Sapay kumata mawatan da. Ada ka awan lang ti sungbati sa ludsud ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa eh. Uwan, papa. Agayan ayat kami ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag ni? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay ba't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y naagtardarasudos. Tingi-tingi malayong bagtrik naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pang linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, papa. Patsyag adinak to alilawen kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem tikas kanya. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan ni ti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambay na kin ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintutas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapod no apanagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Ikarik Wendy. Ag may masaka lang ayat aging gatong palbiyak ko. Di kanto pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayatan ka mo, Gary. Itatagasawatan ken amumutan ti pasikot-sikot dagiti daduma a negosyo. Italig kon ti daduma ken kagari. Ngamin, diyak ka bailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ak nagtalag kay di ka bala, Wendy. Wen, amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary.
Nagluwang tayo niya driver. Kasero.Ag-overtake latan nga ora damasawat na. Nay maglagi tinta nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsagdang lagayam iti asidan. Agsagdang man iti batog na. Kita amat ba si ti panagmanmanehong? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamat kayang day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka ni ti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang yung tadumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo tasawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Uwan, Elisa. Okay. Bak nang ngarod mo ti nasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa'y. Siga. Awampay. Diyak man na mo, no? Pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat. Intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kid di. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Uray ka sa no ti aramidak. Diyak maisurong ayatan tinakiasawaak. Ha? Diyak kinibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si Gary. Aklo ng tagpaiso. Ayayatan nakpay lang aging ka ita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay, ha? Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itaan niya gapo. Sige. Mapantangarot iti pangawawisang kanyak. Rabiin, apay kanta ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay matulog. Alright ni Gary, Papa. Ha? Ne, napanad na. Rabiin na. Kuna na nga dasarakan na atao, yung awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garot, Papa. Anya? Awakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay na kumatakas ng agpaiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apay at tinakrining nga dagos. Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Saan na po na siti panagayat ko kan ka? Kat nakaragragsakak. Tanagsarak tamanan. Agyaman nak. Inaklon mo matlang ng tipod no ariknam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tano aramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Elisa. Wendy, rumuharag mi. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isulakan mo nga mintiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I'm
miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Oray siya nga ro, Elisa. May kawak magtan mo saan ka kadwa. Si kakanayon ti sapsapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwan. Sana nga text. Sabali at talagan ti marikrinak. At dan sakit di sabali nga aramidin ti asawak. Sabay kumata nagbidutak laang iti atak ko. Sorry, Wendy. Nalubat ak. Jack makatext ken ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihin. Tagiddantan arumwar no madamdaman. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita manupod no analobat. Ha? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. I-accept ko. Ngamtsak agsasaon. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatang ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ka. Ha? Ngam inalakon. Alaan tulangan kanya magkita tamanan. Sakit ti awanan pa in. Hello, sweetheart. Mangmangagda ka di. Hello? Dagiti awanan pa in talaga. Jak sitangan ti asawa ka. Aramidak kitin ti rumpeng. Dahil ti lugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Jak kayat ti maluklok ko. Isu anasaysaya atin ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akas ken kagari. Awanan ka iti pa. Wendy. Sige, tumpanak lang. Basta isanod mo kumantidarum mo kontra kanya. Pakawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ko ulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali na ed mo dito'y pagpaludan. Ta ikarum tinagpasulam. Ay nahaan yan ti kasto nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mapalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom dagita asawa yaw kan ni Garay. Apay nga minanaaramid mo ti kasjay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kan ni Gary. Diyak pinanunot ti ibong at inaramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumot laag di asawam. Biyag di tao. Adda maangot ko nga. Siguro, adda ni samantadong rit. Adda na ang dod. Ha? Nakita dakmanan dagiti kaadanak. Rugyan dakmanan asutilan. Diyak ida ikas kaso. Magnaaklat ta. Labasak idan. Tagdiritso ako ni di classroom mi. Agapot kayo kakadwa. Taumatibuor manin. Adda ni samantadong rit. Kitaan niyo magtibado na, nagmuran.
Nagadot ti mansyana. Kas pagpigadan. Binigat latan na kasta dagita akaklase. Sanda maumuma amang uyaw kanya. Sigurado nga inton sumerek da iti classroom no madamdama. Surunan da kumanan. Dantani akmalpasan nga antigos. Samantha, ako, nalpaskan. Nagbayag kamot nga agdigusan. Usaro kunta sabaw, naglabak. Jack pa'y nalpas, Lola. Nagbayag kamot ngay. Itay ka pa'y latita. Dara sa mata na'y aldawan. Wan ka di, makauray kayo, Lola. Di kay mat makaururay, mabitlangan. Anyat pagkaskas ta amaya samanta, apay ang murmuryot kamanan. Diyak kaya tante ang eskwela, Lola. Di dakmat lasar sa dangan dagiti kaadalang kasursurunan. Samanta dungrit pa yan ti awag da kanyak. Nay, apay ngaya kasta ti bagbagada. Kat saan ka matanadong apok? Pasig ngamin adaan, kan naman mansaan dagiti badok. Kan nataktakupan pa'y. Nala, agan anos kawan. Kan maysa nalaing ka. Maysa ka kadagiti addatap na iji pagadalan niyo. Isungagan anos ka. Kanayon dak ngamin nga uyawan iji pagadalan. Pati ti tsinelas ko naabutan. Uyawan da, Lola. Ala, agan anos ka laeng apok. Bayam, tainton adda kwartak. Kumatang akto'y ti tsinelas mawan. Lola, ay na, maumad ang tumit laeng amang dildilaw kan ka. Ay, pasensya kan atan eh. Among mo't ti kinarigat ti panagbiag tayo. Lola, nagado kayo ngagkakabsat a pinanawan dagiti dadakkelyo apok. Sisak laeng na mangisaksakan kada kayo. Unaan tayo pa'y agatangan ti para iti taraon tayo. Isungagan anos ka, wan. Wan, Lola. No adda manggag mo kadagiti kaadalam. Aputamlatan na gitalapayag mo. No sordonda ka. Di mo idan ikaskaso. Wan. Wan, Lola. Aldawan, apay di ka mapanag-eskwela samanta. Di ka pa'y matla nakarubwat. Diyak sa sumarakan, Lola. Adya, apay ngay apok. Tulungan kayo sa langan ngagtrabaho. Ay, saan Unay kan aya. Di mo't nagsaritatan. Kunak agan anos ka. Tauray makalpas ka la kumaiti high school. Mayatan. Lola, alakin din. Agrupot kan tayong kagiskwilan. Antoy, balon mo iti pagadalan niyo. Igatag mo iti meriendam. Wan. Ha? Nangalaan niyo nga iti kwartayo, Lola. Tay naglakwak iti tarungkan marunggay. Ala, idulin yun ata igatang niyo iti kanan niyo, Lola. At dapay mo't nabate. Alaki din, alamon, tayong kagiskwilan. Wan. Balunam tumatan jay duwang itlong ngayon lambong ko. Tasidaam no aldaw. Mga nakon, naimas ti balon ko ita. Nalambong nga itlog. Idi kalman, inlambong atarong kan kamatis ti balon ko. Ngam ita, itlog. Ni, apay ngayon badong man ang tapigadan nyo. Minutrapo yo samanta. Ni, saan mo't atrapo ti badok, Brian? Anyat si Dam. Itlog, Brian. Yak! Sumot lang agat uttot Taitlog mo't gayam ti si Dam. Ha? Yak! No siya? Hatdog ti si Dak. Tadda kwarta da tatang kenanang kong igatang da iti naimas sa si Daet. Siguro, di ka pa'y nakaramraman iti hatdogan niya. Ha? Nakaraman akon. Idi nagpakanti ka aruba mi. Anya? No siya? Kanayon Hatdog ti si Daet. Longganisa, fried chicken, lechon, kanda dumapay. Kat nagasat ka tamakaraman kay ti kakasta ama si da, Brian.
Una, iso ang malas mo. Ta nagkurapay kayo. Kakaasi ka, Mike. Hala, mangantayo na pok, ayabam dagiti addimon. Win lola, ngam anya ka diti masida? Inlambong nga ugot ti kamute. Nanggali pa kiti kamatis nga dabugoong na. Ay, ugot manan lola? Wala, mayat ti ugot na nasustansya. Inton malam, agsidatay mo titi lubyas ken okra. Mayat kit diti kanayon anateng. Tapag papigsa iti bagay, apo. No kasta? Saan kan nga agtuloy nga eskwela samanta? Saanan, Brian? Tamarigatan ni Lola kamang padal kanyak. Ay, piman ka, Mike. Awan nga rod Talaga may saltek kayo ni ti kinarigat ti biyag. Tasaan ka na makaadan? Ay, ano sam nga rod bakit amang urkurangas samanta? Wen talaga akasta. Anya nga rod ngay kit saan kami matabak na nga akas kada kayo, Brian? Iso nga rod ako nakamalas mo. Siya, swerte niya Iso ako kamlatan ti umapapal samanta. Talaga asaanin nga umasinso ti panagbiagyo. Tasaan ka mo gayam ang makaadan. Ngam siya, ado ti kwarta dagiti dadakkel ko apang paadal da kanyak. Wen nga rod, iso anagasat ka. Tada pagadal mo, Brian. Anya ti kayat mo nga alaan na kurso, Brian, anak. Kinahinhinyero, mama. Sige, saya atam nga rod agadal. Tapno agbalin kanto nga inhenyero. Wen, mama, basta ito diyo amin nakasapulak. Diyak kayat ang mabitin ti allowance ko. Ti kayat ko, adda ka na yun kwartak. Tano mabitin ti kwartak, diyak lagis iskwilan. Ha? May kariyo ka di, mama. Ama ito diyo amin nakasapulak. Sige. Ikarigatan mi iti amam, anak ko. Tati kayat ko, karni akanayon ti sidak. Diyak kayat tinateng. Uray prutas la kumatikanem. No di mo kayat tinateng, anak ko. Sana sumrek tinatanggan prutas itingiwat ko, mama. Karni lang ken frozen food ti kayat ko. Ken ti kayat ko, no agiskwila, ijay fast food ti panganak, mama. Aniya? Naimimas ti luto da iti fast food, mama. May mayat matlaan, ano? Basta, no anya timbagak, iso ti masurot, mama. Agsarda nga agiskwela, no tumngarin nyo ti kayat ko. Lola, tangay sa anak mo tinagi sa eskwela, anya nga tanong sumuragak nga trabaho. Ha? Anya ko matrabaho nga ya po. Uri anya ditan basta nadalo sa pagsapulan. Padasag ti agaplay kas waitress iti restaurant. Anya? Aginawid akmatlaang dito yung balay, Lola. Tadyak kaya ti maisina kada kayo. Ay kat, makamu ka nga roda apok. Adyakan ka dayta. Hi! Hello, sir. Anyat sapsapulan niyo? Sika, miss. Sukidak iti daytoy a restaurant. Iso nga amok ti rupang. Ngam tinagan mo tijak ammo. Anya ka diti madaydayaw anagan mo, miss. Samantha, sir. Nagpintasan anagan? Mauricio. Nice meeting yon, Samantha. Mabalin ka ka di nga awisan, madamdama. Inton madismiss ka. Kuha. Di ka kumagbutang kanyak. Kaya't ko ti makisiningad ken ka, Samantha. Dayta, kat no okay lang ken ka. Kan maysa, balo ako, miss. Sika nga'y, ada ka din nobyo wenno asawa? Awan, sir. Single ak pailaan. Mayat nga ron, miss. Pakaragsakak tinamwak maipapankin ka. So, mabalinta nga ron, ti agkuyog into madamdama? Sukunan kanto, Samantha. Sige, mangan ka lang. Di kagbabain, Samantha. Awan, sir. Abo, nakapinpintas ka man. I love you, Samantha.
Pasensya ka na no nagaremak adagos. Sir, No kayaten na, agbalin kanto a senyorita iti pagtaga. Agbyag kanto ananamay iti din na. Promise ko ken kadayta, Samantha. kayat ko pa iti makaadal. Iso ang simiraka ka sales lady. Tapno makaurno nga kiti pag-adal ko, sir. Pagadalin ka, no kasta ti kayat mo. Wan, Samantha. Anya kurso ti kayat mong alaan. Ibagam, tasyak ti mang paadal ken ka. Anya? Lola, anda kadwa kasi mangpet. Iso ni Mauricio. Nobyok. Ha? Naimbag nga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kun ka, kapsyat. Lola, adan kaayan-ayat ko. Katsapay ko mata sa andak nga ungtan. Hey, hey. Manang, pagtuluyag ag eskwela ti apo ko. Kayat ko makalpas iti panagadal na. Wen Lola, kati kay madanagan. Sa anak pa ama kay asawa. Agkalay sa kamin to ni Mauricio. Inton makalpasak kun iti panagadal ko. Kumusta ti panagadal mo, Brian? Mayat mama. Lumuklukmag ka. Ne, kita anak ko tama nga numasubra ang tilukmag mo. Imbis maragsakan kayo, talumuklok magak mama. Saan na nasaya at no sobra te kinalukmag, anak. Kita am dagitikan ka nam. Daytan samot lamang mga nagtararamida manak ko. Unay kayo umutin mama. Sakitin yun samot yung gastos iti kanak. Di kay kadi madanagan. Tainton inhinyero akon. Jak to agdawatan iti igatang ko iti pang restaurant ko kada kayo. Di mo ba't ngamin kayat ti mangan dito'y balay? Di kayat mo, ijerwar latan ti panganami ti agsapa. Aldaw ka na rabi. Naim imas nga rin ti makan ijerwar mama. Iho. Sana balay, tao madanin ti panagturpos ko. Agbalinak ton nga inhinyero. Ibagak tuman ka dagiti bats ko iti elementarya. Ken high school, tag-reunion kami tuman. Tapasikatak to ida. Sigurado asyak ti kababaknangan kada kada. Tasyak la siguro tinakalpas iti panagadal na, mama. Samantha, umadanin ti graduation mo. Wen nga ron, Mauricio. Agyaman na kan ka, ha? Utang ko ti amin kan ka. Ay ayatan ka, Samantha. Iso nga ipaay ko amin na pagragsakam. Ken amin na pagsayaatan. Agyaman nak, Mauricio. Ket inton graduation mo, addan to isagot ko ken ka. Apay amasapol nga putem ti matak iti panyo, honey. Una, tapno saan mo makita dagos ti isagot ko ken ka. Mala, umay ka. Anya nga min dayta, honey. Sige, mabalin mo nga ikatan ti nakabarabad a panyo iti mata. O sige. Nagpinta sa kotse. Wen, Samantha. Kukwam da ita ako, tse. Sagot ko ken ka. Ala, nginginaan dahi ti ako siya. Saan ko man? Di ka nagkadkad. Basta para ken ka da ita. Kat siya ka mismo ti mangisuro ken ka nga agmaniho. Regalo ken ka da ita iti panagturpos mo. I love you. I love you too, Mauricio. Thank you, iti na itapan nagayat. Agyaman ako, nay. Nagbiit ti panakastrag mo iti trabaho, Samantha. Ay, wen nga rod, honey. Kasto iti arapaap ko. Di makatrabaho ak. Tapno subadak ti kinaimbag mo kanyak.
Sa anak nga gururay iti subad, wenno sukat ti anyaman ang naaramidak ken ka samanta. Honey, No para kanya, uray saan kan nga agtrabaho. Ngumam mo ka pakaragsakam ti maadan iti trabaho. Iswa sige, okay lang kanya. Kat ti sweldom to, itulong mo to iti kakabsat mo. agyaman na kan ka, honey. Nakasingsingput ka talaga. Kun nasaya at no agtrabaho ka, honey. Tapno saan kanto amaboryo, intun siya kung ti pumusay. Anya ka din tang ibagbagang. Saan kumamata kas ti ibagbagang, honey? Saan tayo at ang ngaltibiyag tayo, honey? Iso di tayo maibagan o kaano ti ipupusay tayo. Nangruna kanya, taadan edad ko. Nukas pangarigan, ta siya kung ti mapukaw, kukwam tonda ito'y apalay. Kun dagiti daduma payasan ni kwa. Tawan mo't anak ko apang ipatawidak kadagita. Iso nga si kaswenta ko man ti panagkalay sata samanta. Hello, Lola? Hello, Apok. Nabayagan na di kay nagawawit dito'y balay. Manipod ng pastikan lay sayo ka ni Mauricio. Di kayo nagawawit di daw. Kaano ngay ngagawit kayo? Kailiw na kayo. Wan to, Lola. Awan pa yung amin bakasyon ko iti trabaho. Bayan nyo, agawid kami to na makabakasyonak. Sige nga, Rod. Urayan, may di pa nagbakasyon mo, ha? Di yo'y baybayag. Wan, Lola. O sige, umawag ak to numalam. Tagrubwatak pa ama pa nagtrabaho. Bye. Asino day jay, honey? Ni Lola, mailiw da ka nun. Pag-awawidan dati di lugar mi. Kat agawid ta, honey. O sige, nga mangalak pa iti bakasyon ko, honey. Gamne, marigatan akong ngagmaneho. Iso at ilugan mo ton ti aramaten ta nga agawid. Si kanton ti agmaneho, honey. Sure, honey. Awan problema iti dayta. Oh, apa nga insardeng mo tilugan, honey? Di ta pagadalan din nag-eskwela ak iti elementarya kan high school, honey. Ha? Kasta ka di? Wan, honey. Maipalagip kanyak tinapalabas. Di pa nanguy-uyaw dagiti kaadalak iti kanyak. Gapo iti kasla trapo abadok. Gapo iti kinadaanan. Ala, mapantan, honey. Kasla mabigbig ko ti babae magmag na iti ti kalsada, Oh, apa nga insardeng mo man ang tilugan, honey? Amamok ti magmag na iti ti kalsada, honey. Ti ina ti kaadalak idi. Nana Josie! Didak ka din mabigbig, Nana? Pasensya kan, balasang ko. Diyak unay makabigbigan. Asino kay tayan? Siyak ni Samantha. Ti kaadalan ti anak yu iti elementarya kan high school. Si Kadaytan? Ay nakapimpitas ka batan. Agyaman ak, Nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako na. Magmagnaak tawan mo't maluganak. Sige, umay kayon. Lumugan kayo, Nana. Taidagas kayo iti balayo. Isugayam ti asawam. Wan, Nana. Ni Mauricio. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamat kan ka, kapsat. Kat kumusta mo to ni Brian nga anak yun, Nana? Ay, kasyaya. Masakit lata. Ha? Masakit? Apay ngagsakit? Ay, nabayagan ng saksakit di kaadala ang balasang ko. Akat no kayat yo, dumagas kayo iti balay, tapno makitam ti kasasaan na itan. Ha?
O sige, nana. Imbag ka pa'y. Napintasin tibiyag mo, Samantha. Ngam siya. Masaksakitak. Brian, apay ang nagkutong kamatan. Wen, talinamutin ti kanser ti laslasag ko. Anya, no kasta, adda kanser mo? Wen, kit panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya, Komplikasyon ti sakit ko, Samantha. Nabayagin nga agsaksakita. Idi nakaptanak iti sakit. Nagsarday nga kmutin ang nag-eskwela. kasta kaya. Kat agyaman na, taimay kayo. Makapagkidawak iti pamakawan kin ka. Samantha, Brian, pakawanan na ko ma. Gapo iti pananguy-uyaw ko ken ka iti kalabas. Bababahuyak na ngay nararamid ko ken ka. Ti pananglalais ko ken ka. Inuy-uyaw ka. Anak ko rapay ka. Ngam ita. Napintasin ti biyag mo. ala, lipatan mo day chay. Di mon panunutan pa'y. Agpaimbag ka kiti. Agpapigsa ka. Tapno maituloy mo man ang dag-eskwela. Awanay. Nakapsut ako. Kaya awanan kwartami. Tainggat-gatang mi iti agas ko. Kaya kablaawan ka. Naragsakak parakin ka. Tanapintasin ti biyag mo ita. Pakawanan na kuma. No sikat ti addaan ita, di mo tagibasitan dagiti tao nga awan kwartana, ta di mo ammo ti mapasamak, iti masakbayan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ha? Phoebe? Addakan? Winfred, ayok kayo. Pudno gayang tinaydanon kanyak. Phoebe? Lolit. Agpalas kan. Tapumanaw kan. Di ka pa'y pumanaw. Aga-agaw a babae. Aray ko! Ang buko! Aray ko naman! Phoebe! Huson! Nagturad kayo matan. Agaramid kayo iti milagro. Ngam diyo ilaktiri daw ti silid. Hay! Agsupli ka! Baybay amon. Pakawanan na kuma. Nailaw anak. Ngamjak ay ayatan da dya babae. Iso timang sulsulisog kanya. Naglawa ti bakrang apagalaan iti rason, Fred. Kastati ko nam itan, tanatiliwan kayo iti babae. Pakawanan na kuma. Phoebe. Ay ayatan ka. Joy, anak ko. Apay adi mo yung bagbagatar aramidan ti amam ditoy. Kanayon gayam di ti balay day tiya babae. Ngam apay adi mo yung pulong kanyak. Kuha nga min, mami. Mabuta nga ken ni daddy. Agrigrigat at amang manggad ija abroad. Ngam kasto'y lagayam ti isubad ti amam kanyak, anak ko. Mami, please. Saan kayo kumangagaw pag ni daddy?
Kasano saan kami nga agapakat kasjay mati naramid ti amayo anak ko. Mami, pagkawanan niyo ko man ni Daddy. Nagsuri matan kada kayo. Nasakit ti naramid ti amam anak ko. Diyak tupulos malipatan daytoy. Kurt, ayabam ni Manang mo. Ha? Apay, mami. Pumanaw tayo. Panawan tayon ti amayo. Anya? Ngam... Inimpake kung dagiti kawas yung anak ko. Ipanaw kayon ken ni Joy iti puder ti amayo. Mami, papanan tayo. Adan na sa pula kapag abangan tayo anak ko. Panawan tayon ti amayo. Anya? Feby, saan ka din ngagbalo iti pangadang mo? Agpagpakasi Di na kumamot panawan. Ited kun ti wayawayang friend. Nawayakan amang isampot iti babaim di ti balat. Awanan ka iti bain. Agparinto mga kinisangwanan. Pakawanan na. Saan na maulit tinaramid ko? Ala, umay kayo anak ko. Pumanaw tayo dito eh. Mami! Di na ko yun din! Mami! Mami, saan tayo mapapana? Saan man na natangkat yung ulo yo? Umay kayo kitin. Darasan yo. Feby! Di mo ipanaw na kita nagta! Feby! Lukas ta! Pimanawan na kita ginam, Fred. Uwan tatais ko. Sana ka makatrabaho na imbag dito opisina. Ay, sos! Kita ma! Tama nga lumapiktaran ti trabaho baraw. Ay, musikan tumod gamay. Apa di ka nagadanan. Uwan nga ron tata. Nailaw anak. Kahit akit kita kayo pa itinaya babae. Saanin tata? Adawag mo. Dagulit na talaga na ito ang babae. Iso nga minti mangidaldal iti bagina. Diyak lang araw din panpansinan. Iyop kumalangin. Nukas tamad la di nakasardagan. Agsukat ka ni SIM card mo. Uwan tata. Come on, honey. Sumrat kan. Thank you, honey. Dito iti pagababangan mi kadagiti duang anak ko. Nalawa mo't gayam, honey. Manipod ita. Kamang kamutan ti pamilyami. Iso di kag babain ha. Bumalay kamutan ditoy. Febe, anya Jane danon nagiti apo ko kanyak. Pudno kaday nga adda lalakim anak ko. Nanang, saan ko alalaki tinsangpet ko? Tanagsina kami ni ti asawak. Ha? Narami ti asawak ti sana may parban. Di arami dakmat. Anak ko, sana nasaya at ti kasta pa nagrasrason. Amo madakas nga mapay nga aramidem. Nanang, wagas ko daytoy. Tapno mariknamot ti asawak pinparikna na kanyak. Aniya? Napukaw na namin pinsan ti panagayat ko iti amadag iti anak ko. Ni Hildo itan ti ay ayatek, nanang. Daddy! Daddy! Ha? Anak ko! Agyaman at nag-awid kayon. Di min kaya tagsubli iti ayan ni Mami, Daddy. Uwan, Daddy. Ngamin, adan sa baling asawa na. Anya? Ala, sumrag kayo anak ko. Sige, nasaysaya at nuagnaid kayo mitlaan dito balay. Kailiw kayo unayin. Baybayan yun ni Mami ho. Nukas dyan ti kayat na nga aramidan. Apay analiday ka, honey. Kuha. Ay, kailiw kong dagiti anak ko. Pinanawan dakon. Asino tinapatpatag? Dagiti anak mo? Uwan mo siya. Kuha. Saan ka kaniya naragsak? Iti din na? Saan man naragsakak. Apay kitin asaan. Naragsakak. Ay ayatan ka. Nukas ta nga ron. Saan ka nagligliday? Kunak man no siyak timang parparagsakin ka. Wen, honey.
Naragsakak no si katikadwak. May kawa akla siguro, iso akas tuyak. Iso maawatan na kuma. Nabartak ka man na si Mang Hildo. Anya ko matibibiyang timiter. Kwarta man kidi. Naibusan ti urnong ko. Inibus mon. Ultimo tay pagpuunak ko may tinegosyo. Naibusan. Isong awan may tidkukan ka. Anya. Inka tumawad ti asawa ma. At dalatakan bangam ken kuana. Tain kasar na ka. Anya? Ay, manjak mo ta. Mapanggawan na saan? Ha? Inka tumawad iti kwarta na. Di ka sumangsangpad dito dagosta no awan mayawid mo kwarta. Nawadam? Ano kayat mo? Tas sinaan ka. Panawan ka. Ay, sana. Anya ka kadi. Amomot no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan kumamatakas na ti bagbagam? Pangaasim. No kastang ron. Ipay mo amin nakasapulak. Inkagdis kita ready kwarta. Tapno saan ka panawan. Feby. Day, apay nga isaldam ta cellphone mo kanyak, Febe. Kwa, kasapulak ti kwarta nanag. Alam mo dun uray sa nga ribo laang. Ay na, jakmat ammo nga usaran day ta cellphone. An wag kumangay. Idulin nyo latan ano diyo amo nga usaran. Basta isaldak iti sa nga ribo. Ay, anak ko. Amok namin asan ta kapautangan. Taadon ti utang ko kada kayo. Iso nga isaldak lang ti cellphone ko, nanang. Ay, lading itak. Imbes nga itad ko kan ka. Itad ko laangan ka na kita pokok ti kwarta. Tanay, awang pa'y may itad mo kada kwadan. Di ka lamasyan ka na kita anak mo. Panawam nga minan ti lalaki akadandanam. Taday dya ti magtad iti malas kan ka. Sige nga ron, tayo nakagdis kita riti sa bali. Ay, amok na sa irtirik na tanak ko. Ngabsapay kumataba ka amirisan. Ay, Diyos ko. Lawlawagam kumati na kulaapan apanuno ti anak ko. Lading itak Hildo, ngamawan na diskitarak. Ngambay tailakok ton do cellphone ko. Iyag mo to siya ti mangilango. Kita ta mga nubaratan da. Nangina day ta cellphone. Wan, danag mo na ya. Kanwan gayam. At sa nga ilik na madamdama. Baknang day gayam ko. Sino? Basta yung mamoktokin ka. Agisangpot ka no iti anak. Agsasango tayo ang total lo, ha? Ni, pati siya, aginom? Di mo't day tatisaan mo akayat nga aramidak? Kayat ko nita, Feby. Makisyat kan tumiten. Wen? Sige. Para kan ka, honey. Apay akas ti lang ka nagriing. Awan kawis ko. Hildo? Hildo? Saan ani Hildo ti kaabay ko nakaturog? Tigayim na lalaki da ito ya. Narnakan ti loko. Ornusak ti bagik. Tarumwara kun dito si Led. Hello Hildo. Sa dino tayan mo? Nagturo kami di rabi eh. Di ako nagawit dita. Agsinatan, Feby. Anya? Pangasim, di na kumamatrabakan iti kasta. Apay adjagayim mo ti kaabay ko naturog iti rabi eh. Nalaos ti paratag mo iti rabi. Di mon malagip ti napasama. Binayadan naktigayam ka. Kalanting agbayan. Anya? Ayop ka? Inlakom ti dayaw ko itigayim mo? Wen, amok nga kungat ka. Isa goodbye. Agsinatan. Tatan sa bali ang mahal ko. Bye! Diyos ko! Ha!
Apay na dekorasyonan dito yung nagtibalay. Happy anniversary, Daddy! Ha? Anniversary? Ne, uwan gayam. Nalipatak pa yan. Anniversary mingag paiso itinayo. Happy anniversary, Daddy! Agyaman anak ko. Naragrag sa kumapay, no kadwa tayo ni Mami anya, Daddy. Kumaa. Daddy, adda tao. Sumrek! Naimbag nga orasyo, anak ko. Fred, mabalin ka dito, umay. Baby. Baby. Agyaman at tanagawid kan. Fred, pakawanan na ko ma. Amo ka sa anak ko na may karikan ka. Ngam umayak latag kintaw iti pamakawan. Kastamutan ka na kayo. Joy, Kurt, anak ko. Pagbabawyak tinaramit ko. Napakawan kan, Feby. Mga barwanan tayon. Juan, Mami. Lipatan tayong tinapalapas. At amuyo, nakaragragsaka. Tamabukal man ang ti pamilya tayo. Agyaman anak ko. Fred, lakay. Pagawanan na ko, ma. Kan happy anniversary. Happy anniversary, man. Feby. Ay ayatan ka. Imbes abalsam tinang pasakit kan ka, pakawanam kitdi kat tulungam amang ilintag itinagbasulan wano nagbiddutan na. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ante Feli. Ne, Carla, kaanakan. Si kamat kayam. Uwan, auntie. Naimbag nga oras mo. Ay, ala, sobra ka kaanakan. Apay agsaksangit ka. Pinapanaw naktasawa kanti. Sana na nagpagpakita kanyak. Ha? Apay? Nakaramid ak namin iti basol, anti. Ha? Anya basol ka, anakan? Kababain ko mga iba ka, nga masapula maamuan niyo. Pagbabawyak tinaramid ko, anti. Nakadispal ko ak iti kwarta iti kumpanya nagpayak. Aniya? Uwan, anti. Naidarumak nga nakapiyansaak. Kapoy tinaramid ko. Naibabain ti asawa kat pinanawan nak. Aniya? Awan sa bala pagkamanga kanti. Isada kayo tinapanunod ko pagpatulungan. Tamo yung nga ulila ko na damang. Sige. Agnaad kalaang dito'y balay, kaanakan. Agyaman na kanti. Nakasingsingpat kayo talaga. Nagadu tayo dito'y balay, bakay. Saan tayo nga umanay dito'y no pag naidam ti ka, nakam dito'y. Tulungan ta ko man ni Carla, takaasimut, lakay. Adda ni tatang kinanang dito'y balay, pakpakanin ta. Kasanudaytan nga'y. Lakay, saan ang nasaya at dagim imot? Tulungan ta ko matika nakak, pangaasim. Ay, sapay nakaaramid magayam iti basaw. Sa ita, pag naidam dito'y balay, filay. Kasano, no makita dagiti pulis dito'y balay, kit mairaman tapay. Okay kanon ti amin. Nagpiansa kanon.
Kahit kasanaod no makaramid man iti sana na sayaat no pag naidam dito'y balay. Nagbalbaliwan ti ka anakak, lakay. Amom nga raw. Amin tayo, adakarbangan ng agbaliw, lakay. Jak lapat yan dayta. No nailasag ti tao ti madi nga aramid na. Saan na mabaliwan dayta? Saan na may kat? Ay na, di mo kumamot pagpapadaan amin at tao, lakay. Ikanta kumamot iti gundaway ti ka anakak nga agbalbaliw. Awan nga min ti sabali apapanan na. Tanatay mo tanday di tatang nakabsat ko. Masya anak iti ka anakak. Mala, makambo ka. Basta saan nga agar aramid iti maday. Tasyak amismaw ti mangidarom ken kuana no agkam kamalay. Di kay madanagan, auntie. Jak to ulitan ti inaramid ko. Nagbabawya kong dayjay. Wen ka anakan. Ipakita mo kasano ti panagbalbaliw mo, wen. Wan, auntie. Ay, Wan. Ala akong dagiti murangyo. Taglaba akon, auntie. Ha, kalkalpas ko ang nagdalos. Isong aglaba akmatan. Ay na, nakababain kan, Carla. Kaya't kayo atulungan, auntie. Tapno adamot serbitik adak dito balayo. Masapul atulungan kayo. Nay, kita am tiwalit mo. Idulin mo na yung bag, File. Tanay, delikadaw. Ne, apay, lakay. Ang mga lumatakawan ta. Kitnay, at dagtatakaw asimbang bay dito'y balay. Ha, pagatapam ti ka anakak, kasta ka de. Saan na maliklikan ti agatap? Ta nakaramid iti basaol. At na posibilidad na nga garamid tumanayin. Ay, nagbalbaliwan ni Carla. Nga ta, amum nga minan niya, bakay. Dagiti kakasta klase ti aramay. Sakit dagitan. Narigatan na maikat iti may sa tao no nakaptan iti kasta. Lakay. Isungawan kasta aganad Filay. Kita ang tiwalit mo, wine. Kan amin na napapatagabanag dito'y balay. Tama nga no mapukaw. Kan di mo ikoy-kuyog iti pagtagilakwan ta. Tama nga no takawon na ti koleksyon niya. Ha? Dublian na daramidan. Nawatam, Filay. Saan agaputa ka anakam? Kit mamatpati ka dagos kinkwana. Umatagak man iti bagas, kabsat. Mano akilaw, kabsat. 5 akilaw. Tay nalukneng man a bagas, kabsat. Ay, daytoy. Daytoy tinalukneng. Medyo nangina. Nalukneng daytoy. Sige, ikanak iti 5 akilaw. Mabitlaing, kabsat. Tamangalak iti unay. Apay nga iti unag nga, kabsat. Dito yun na. Ay, pang-display lang na kita, kabsat. Sumot lang talaga dyan na. Iso mabit lang, tayo nakmangala. At to'y tinaglakwan ni tangal daw, Filay. Inkanto agibangkaw ni ti kwartata. Ne, aduman ang tinaglakwam iti bagas, lakay. Ay, katwin na. Apay ano siyak tagbantay iti pwesto. Awan kasta kadakkel ama koleksyon ko. Uwit na ta nakapoy ka nga, glakaw. Di mo ti agayap iti customer. Siyak akit tayo ba kamin nga glabas Ha? Agurnong takiding agurnaw. Agpabak nang ta, bakay. Anyat katangam, kabsat. Kwa. Apay nga itay nagatang ko a bagas dito, kabsat. Nagtangkin may. Kung naman naluknag, nagtangkin may. Sapay nagngina. Anya, nay. Ang mga nusana dito tinaggatangan niyo, kabsat. Ay. Saan ko nga ugalit agsaor? Sigang araw, tay kimatanga, kabsat. Saan nga ro da siya? Apay ayang ay papilit yaw. Ha? Saan ko nga ugalit agsasaor kung naklang aruday? Apay di ka makawawa. Inak mangipa sa iti resume, auntie. Barang makastrek ako niti trabaho. Ha? Anya at trabaho ti applyam nga ka anakan. Sales clerk iti may sa mall, auntie. Kasta aya. Wan, auntie. Makatulong ak matlangan kada kayo no makastrekak. Ay na, saan man aday tati panunutan? Mababay inak ngaminan kada kayo kan ni uncle. Jakmat kayat angag na nayon apapakpakanak kada kayo. Ay na, awam mo't problema kanya kat. Ay, pasensya mo ni uncle mo tanumaminsan. Di la maisawsawang na. Makapasair ti panagsasaunan o daduma. Awan kanyak dayjay, auntie.
Maawatak ta makipagnanaanak lang dito'y balayo. Ay, pasensya ka na talaga Awawatam ko malatan ti ugali ti asawak. Wan, auntie. Awan problema kanyak. Di kay madanagan. Ay, anay ko. Nasakit ti ulo. Kanay. Apay ngay nanang. Dapadapon kayo man. Nabara kayong agpaiso nanang. Jay siyamat pan nakarbis ko iti kalman, iti ayan na iti masitas. Sige, mabitlaang tenak mangkita iti tumaran nyo para gurigor. Apay, filay. Agurigor ni nanang. Anya? Dahita ngamin kay, tanang pasangbay kay, ti malas dito'y balay. Anya ka di mananday tanga ibagbagam. Kitwan may, malas di ka anakam. Naarbisan ni nanang. Ay, sana rason dahita. Basta da malas dito'y balay. Iso nga, sakitan ni nanang. Anay ko! Ay, nagsakit ti tiyan ko! Anay! Apay, may tatang. Nagsakit ti tiyan ko, anak ko! Ay, saus. Day tuyay ti bagbaga. Agsakit tay samot amin ay. Gapoy ti malas sa simbang bay dito'y balay tayaw. Di kaanakan ni Filay ti malas sa simbang bay dito'y balay, tatang. Idi awan pa'y da dya babae. Awan may tiagsakit dito'y balay. Namapay tangay akas to'y matay. Adala siguro nakan ko, wanay kontra iti tiyan ko, anak ko. Ay, saan? Talaga kindi nga da simbang bay amalas dito'y balay. Daita, tinalawag, tatang. Lakay, nagbalbaliwan ni Carla kunak lang arudan kan ka. Nagbabaw yan nanti nagbasulan na. Ngamapi akas tapay laang tikitam kan kwa na. Pagbalinam pa yan amalas ti ka anakak. Kitagpay sumay. Amo ka. Kaanakam, daya babae. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kan kwa na. Di mo kumamat pagpanunutan ni Tidakas ni Carla. Tawan mo't madingar aramidan na di ti balay. Ay, papanawam daya babae. Tapnawanan ti pagapapaan ta. Anya? Tapnawanan ti malas dito'y balay. Kita man, agsakitan da nanang kintatang. Gapoy ti kanakam. Di mo sawan ti kasta. Tasan lang ay tama pasamak dayta. Di mo kumamat pagatapan ni Tidakas ti kanakak. Nagdakas launay ti pagkitkitaam kan kuana. Papanawam nga minag dito'y balay. Tapno awanan ti malas. Auntie, ada kadwa kasi mangpet ni Marky. Nobyok. Marky, ni Auntie Feli. Naimbag nga oras yo, nana. Kastabot, barok. Ala, sumrag kayo. Ala, agtugaw ka, barok. Agyamanak, nana. Auntie, umay makisarita ni Marky. Tagkasar kamin. Ha? Uwan, nana. Kidawag ko man ti pamalubos yo. Tay kasar ko ni Carla. Kat, ada kayo dayta, Noanyat pang nanding yo. Makaamo kayo. Ay, bariyak na yung tata. Bariya sa asawang bay. Kitnuintag ka, baraw. Awan mo tata. Sa nga ribaw, jay kwartam. Sana ya, binariyak iti 750 pesos. Ay, hindi nakulawin Ti ko nam lukod na. Hala, pumanaw ka. Tamangan numakabil ka. Pumanaw ka. Ado ti customer ka. Basta inted ko, ti bariyam, piryaw. No kasta, pumanaw kan dito'y balay, kaanakan. Auntie, takasta ti kayat ti asawak. Yawid na kun iji lugar da. Naalakot, adakan ka na ita kaanakan. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsakyo iti asawam. Umay kanto kumalatag paspasyar dito'y balay, Auntie, namnamaan nyo dayta. Nasaya at may tapimanawan na dya ang malas. Isutin ang isang bay iti malas dito'y balay. Awanan di tao dito'y balay, ngam pagsawampay la iti kasta. Kitang pa'y sumay nga isutin ang isang bay iti malas dito'y balay. Hinarabid nan iti naminsan. Ang mga nusan lanam naminsan. Ang mga no namin na dawn. Iso delikado kadwa na jay. Makaakar iti basol na jay, filay. Nalahuston. Awanan ti ka nakak ditoy. Iso asardengam kumamot na padpadaksen tiliklikudan na. Saan ko apadpadaksen? Tapudno amin ngay bagbagak. Pudno mo't ang nakaaramid iti anomalya.
Isakit mo pa ilang may. Kat agdadata lang arudan na nagbasaol. Ay na. Di mo't laging bagan dahil uyak mo lakay. Mano abula doon nga uyak ka. Ay, aging bantulat ka. Di mo mo't kaya tagpa-doktor. Ang damit magatang agas. Saan nila masabol na doktor? Manon nga agas na ginatang mo. Ngam di ka mo't laging bagan lakay. Ay, aging bagak tulat ha. Ni alala. Ay sus. Daramat kang tiimbakwar mo. Hapay ngay. Ay, bagay mapantan ni doktor. Ala. Inta nagpatikap. Lakay. Ado tinaduktalan ti doktor asakit mo. Adda kanubay lang kanser mo. Unya raw. Jakpay kayat ti matay. Pilay. Ay, agararag ka lakay. Adda asi ti Diyos. Diyos ko. Pakawanin nak iti at wadag basulakin ka. Nudusak na ito'y. Gapo iti panagsasaor ko iti padak at tao. Pakawanan na kuma. Kinapudno na. Nagsasaor pagtagilakwan ta iti bagas. Adaw ti kinuskusit ko. Aniya. Tulungan na ko mga agkararat. Tapno ikan nakpay ti Diyos. Ti kundaway ko nga agbalew. Pakawalan na kumaapo. Pagimbagan na. Kaya't ko pa iti agimbag. Jak na naman nakasto ti masang petak. Masakit mo't gaya man niya, Uncle. Ay, Juan Carla. Agduduma asakit ti kimpet ka ni Uncle mo. Iso anakapsuuten. Kimutungan. Uncle, agpaimbag kayo Addo ti tulong ko kada kayo, auntie, uncle. Naimbag la paggatang yu iti agas ni Uncle, auntie. Ay na, agyaman kami, Carla. Talaga kasapulan mi ti kwarta itatanagngina dagiti agas ni Uncle mo. Carla, agyaman na iti tulong mo. Kat pakawanan na kuma, kinapudno na. Siyak, ti maditaramid na. Banag apagbababawiya, imbagbagak amalas ka, pakawanan na kuma. Lipatan yun dayta, Uncle. Napakawan kayon. Tikit di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Agkararag kayo. Pagitakas ti ugali, nalabit, dusa kunday ito'y. Ay, lakay. Dakkel ti asi ti Diyos. Di ka mapukaawan, itinamnama. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Rebila, pantayam dagiti addim tamapana ka ni jay talaw. Wen lolo. Agluto kan tumutay ni ti pangaldawan tayaw. Amom tagdengdag. Wen lolo. Sige nga raw, mapana ka tapno malpas ko ti trabaho, jay talaw. Anday ta, napaturog ko ni Troy. Ipaidakon.
Agluto ako ni ti pangaldawan mi. Sa paag ta agluto. Tapno, ni, addalo ka na nagsardang iti batog ti balay. Ninsamot, Sir Orly. Ti akin daga dito'y ayan mi. Mang Fredo! Mang Fredo! Ada kayo! Isungag pa iso. Sa bali man ang tilugan na. Talagang abak nang ni Sir Orly. Mang Fredo! Dumanon kayo, sir! Agyaman nak. Ada dalulom balasan ko? Awan, sir. Napan iji talon. No aday bagayo kan ni lolo. Inakbiit ayaban. Uray kat asidaglaang diti balay ti talon, sir. Sige man nga rod, balasan ko. Pasensya ka na. Kahit agyaman na. Agsapsapaw ni Sir Orlay iti agbalin ababa unanda. Awan mo't mairekomenda ka pa. Siya ko na, lolo. Kaya't ko tagtrabaho tapno makaurnungak. Kan makatulong kada kayo. Anya? Asino nga iti mga iwan ka nagiti adim no pumanaw ka? Kaya't ko ti makaurnong, lolo. Awan nga ron mga iwan ka nagiti adim. Nang runa iti puridik nga adim. Naimbagdag iti dua akakabsat mo Ta medyo dadakkel dan. Ngam ti puridik nga adim ngay. Awan mga iwan. Tanay, kanaayo nakmat ijay talon apaw. Mabalin mo't siguro nga ikuyog kun ti burida kakabsat ko ije balay da, Sir Orly. Uray ta nasingput mo't da, sir. Amo ka maawatan, dak. Ay, saan? Kababain. Kasano nga ron ang makatrabaho ka no ikuyog mo mitaday? Ay, saanay? Nakababain, apaw. Mapanak ije balay da, Sir Orly. Ikuyog kun ti kabsat ko. Uray ta damot kwartak nga iduldulin ko apag plete mi. Gundawayak ti kaawan ni lolo diti balay. Inak agpatulong kan ni Sir Orly. Barang kayat nak nga agpaay kas babaunan ije balay da. Abangan no agungit ni Lolo, numamuan na ti kada yung agkabsat dito'y balay, Remela. Pangaasiyo, sir. Da kayo ti makisarita kan ni lolok. Ha? Kaya't ko ngamin da agtrabaho. Da kaya't ko ti makaurnong iti pagadal ko, sir. Sige, umay ka. Agawid tayo ni balayo. Apay, sir. Didak ka di kaya't nga agbalin ababaunan nyo. Kabaulak dagiti trabaho iti balay, sir. Nagagatak. Agawid tayo ni balayo. Ta ipakada ka kin ni Lolong, Remela. Saan ko kumaapalubusan, sir? Tawan mga awer iti buridat nga apukaw. Nasapamot nga minapimusay dagiti dadakkel da. Isu nga ulilan dagiti apukaw, sir. Ay, un nga rod. Nakakaasimot dagiti apo ko, Mang Fredo. Nakunan ni Remela nga ikuyog na ti kabsat na iti balay. Ha? Ay, nakababain mo't kada kayo, sir. Ang mga awan ti matrabahuan na aramidin na ti kasta. Kabaulak, lolo. Duamot ang titawan ni Troy. Amunan ti sao. Ngam nakababain ka ni Sir Orly, apo. Awan ti problema kanyak, Mang Fredo. Mawatak da ita. Iso nga okay lang. Iso ano kaya't da po ko yung tagpaay ka na kami kasbabaw nan. Sige, alaan mi. Takas makita, kit desidido ang makaadal ti apo ko yo. Nakuna na ngamin na kaya't na ti makaurnong para iti panagadal na. Kartingak nga ibalaybay dagiti nga baak. Tapno makadalusa kon. Kat masapa ka makaluto. Huston, Troy. Anyaman ng tisangitam. Ay, ading. Maturog ka kadilat ta di tabukot ko. Inuba ka lang arodan. Apay, anyat sang-sangitan ta, adim. Remela? Kuha, madam. Agpampambarlaan. Makaturturog siguro. Ay, anyan ti kasta lang ayong agkabsat, Remela.
Ulas mo ti pinangumbam ni ta adim. Kaya't mo tay gatangan kay ti carrier na tapno saan ka marigatan. Saanan, ma'am? Nairwama kon iti kastoy. Manipod ba si ti kabsat ko? Insuro nakday dinanang ko. No kasano ti panangubba iti ubing babaan ti ulas. Ay na, biliba kiti kinagagat ken kinaanos mo balasang ko. Madam, Amom, kaya da ka pagadalan. Ngam, kasano nga gadal ka ngayon at damat ikabsat mo anak ka ati pilatakan ka, Remela. sana problema dayta, madam. Ikuyog ko ti kabsat ko iti pagadalan. Makipakpakaasya kitagbalin nga maestra. Tapalubusan na kamang ikuyog iti kabsat ko ijay. Aniya? Sigurado ka? Saan ka mabain, Remela? Saan, madam? Apay ko maamabahinak. Diyak iba inti kapsat ko. Basta kayat ko ti makaiskwela, madam. Ala, agdugaw ka laang dito'y, Troy, Juan. Di ka agsangsangit, Uray ta daginatang taakanam. Nagito'y, mangala ka laang dito'y supot no mabisin ka, Juan. Ulitak, di ka agsangsangit. Tapno maipasdat ko taagdangag iti teacher ko, Juan. Rugyan dakman ang dagiti kaadalak. Adda makaawat kanyak. Ngam adamot lata dagiti manguy-uyaw kanyak. Saan dapat yun akabsat ko ni Troy? Ibagbagada nga anak ko iti kinabalasang. Hoy, magtal na kayo man. Di ka lamasan ka ni Remela. Remela, ada chocolate iti bag ko. Itid mo iti kabsat mo. Nakababainan kan ka, Lloyd. Inaldaw kang agbalon iti makmakan. Tapno dala itid mo iti kabsat ko. Wen tapno di nakadisturbon nga agadan. Agyamanak kan ka, Lloyd. Nakananos ka kanyak. Nangruna launa iti kabsat ko. Masyanak namin kin ka, Remela. Nangruna no kasyakat katawaan da kadag iti kaadalan ta. Awan problema iti dayta. Jak ikan ka no ida. Basta siya, ti panagadal ko ti pang pangrunak. Gundawayak ti kadadag iti tattawa na saya at ti panagpuspuso da. Amang tultulong kanyak. Tapno makaadalak. Nadamag ka ken ni Sir Orlay tirigrigat mo amang ikuykuyog ken ni Troy iti pagadalan nyo apaw. Isu asukuna kaun ti aden tayawid kaun. Iawid yun ni Troy, lolo. Wen tapno maipamaysam ti agadal. Katmuan maladingitan nakitipan na kaya dayon ti kapsat ko kanyak. Nairwamak kami na nakanayo nagkadkaduwag. Ngam sige, palubusak kong tamo kasanla siya ti marigrigatan. Pati ti kapsat ko, nakapupuklat na kami na ni ti classroom mi. Way, yawid kaun ni Troy. Kitsaya atem ti agadal, way. Aggagagit ka dito'y balay da Sir Orlay. Man-manaon ti kaskadakwada. Nakasingsingput da. Isu nga igaid mo ti agadal. Uwan, lolo. Ikarik. Basta diyo ko mangaron baybayan ni Troy, Kasta matandag iti doa pa yung kakapsat ko. Way, sana balay. Ta si daglat ti talon iti balay tayaw. Mabalin kulat ta ida apanawan iti balay. Sa kung tusok na suknalan ida. Remela, makatawan la ti orayanan. Agturpostan iti panagadal ta. Uwan nga rod, Lloyd. Sapay ko mata makaturpos ta nga agpadpada. Wen, basta igaid ta ti agadal, Remela. Wen, amom, ti pamilyak ti inspirasyon ko. Kayat ko idaayaon iti kinarigat. Kat dakkel mo ti utang ko kadag iti amok. Ta isuda ti mangtultulong kanyak. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Oh, adaawag mo. Sungbata mo. Ta ituloy ta no madamdamat ti istorya. Sige, panawan ka pa Remela. Sige, Lloyd. Nilulot ti umawawag.
Hello, Lolo? Apog, agpakada ka pa'y lang, iti paganalan niyo. Kastamutin ka na sa Orlay, naagawid ka. Apay, Lolo? Awanan ni Troy akapsat mo, Apog. Anya, awanan nga? Anyat kaya't yung asawan? Natayo, iti kapsat mo, Remila. Imbate, kanyan ti makarla ti adim. Kastamutan, dagiti dwa pa kakapsat mo. Sana nasiputan ni adim, ti susurot na. Kadagiti kakapsat na arimuar. Imuli na, iti bayabas. Saan nabot na naputan, ti panagturong ni Troy, iti bakras. Natinag. Na ito pati ulo na iti bataw. Nga isumot na, iti patay na. Di matid ka na kayo, adiyo may bayan ti kapsat ko. Ingkariyo kanyak daydasak pengen nyawin niyo dito. Ingkarigatag ti nagtrabaho. Kansimrag iti pangadalan. Tapno makaturpusak. Tulungan kan tuman nga eskwela. Nga mapigapi na nawan na kami matal na try. Hiram sa Diyos ating buhay. Diyak ko nagsubli jay syudad, Lolo. Anya, kasanaon ti panagadal mo, Apaw. Diyak kayatan ti ag-eskwela. Anya, Awan ganas kun. Kaslawanan ti serserpi ti biyag kanyak. Apo, di ka kumaagsaw iti kasta. Patibkeren tayo kumati pakinagam tayo. Natay lang arudan dagiti dadakkel mi. Saita, natay man ang tigabsat ko. Apo, amin tayo. Agturong ken patay. Adda kami pa'y mait ka dagiti dwa kakabsat mo. Datayaw ti agbibinada. Lolo, Panubok laeng dagitoy ang mapaspasaran tayo ita. Di tay kumasumukaw. Adda kaasi ti Diyos, Apo. Saan nga iti agnanayon kit agladladingit tayo latan. Basta kumput tayo latta iti namarswa. Lolo, Ala, agsubli ka ijay syudad. Taituloy mo ti panagadal mo. Why? Kakaiso na adandanin ti panagturpos mo, Apaw. Ken kakaiso na nga dadasar orlek amang tultulong ken ka. Gundawayam dayta, Apo. agsarde nga kun nga ag-eskwela, Lloyd. Umay kulaalaan dagiti kawus ko iti balay dagiti amok. Tagawid akon iti balay mi. Anya? Ay sos, apay nga agsardeng ka. Kakaiso na dandanin ti panagturpos ta. Awan kanas kun nga agbibiyag, Lloyd. Saan, Rimela? Di ka agsaw iti kasta. Kasanon amatunoy mo dagiti arapaap mo. No nakapoy mo ti pakinakam mo. Lloyd, Sarang temten yaman na panubok nga aglapas iti biyag mo. Napnuan iti panubok ti biyag tayo. Iso nga agpatibker ka, Rimela. No agpaabak ka, si kamot latag baling nga kaasi. Kasanon tulangan ti panagbiagyo. Panunutom dagiti kakabsat mo. Di mat ko nam ati pamilyam ti inspirasyon mo iti biyag. Lloyd, Di ka umibbat iti Diyos. Tapat yak adi nakabaybayan. Iso ti pagkaptam. Naayat unay ti namarswa. Saan nga iti agnanayon? Kat agladingit tayo.
Laglagi pamday ta, Rimela. Kablaawan da ka, Rimela. Nakaturpos ka ni ti panagadal mo. Agyaman akunay kada kayo, Sir Orly. Kan, madam, da kayo tinagbalin nga instrumento ti Apo. Tapno matunoy ko dagiti arapahap ko. No sana gapo kada kayo, sana ka naka-eskwela. Gapomot la iti kinagagat kin kinaanos mo. Iso nakalpas ka iti panagadal mo. Wen, Remela, kat ikarimi atulungan da ka makastra kiti trabaho. Ado ti babalin mi pagisarkan kan ka balasang ko. Oh, agyaman na ka talaga kada kayo, madam. Sir. Tangay nakalpastan iti panagadal ta. Ken adan panggedan ta, Rimela. Adamot siguron gundaway ta para iti bagbagita. Anyat kayat mo sa Juan Lloyd? Kinapudno na. Napayagin nga agayatak ken ka. Agad adal ta pala idi. Ngam linapdak ti bagik anag daton ken ka. Tadyak kayat ama disturbo ti panagadal ta, Rimela. Iso nga alaet ko maday to'y agundaway. Amang ipudno itiriknak ken ka. Ay ayaten ka, Rimela. Lloyd. Ay ayaten ka, kunak. Da ko nagpalpalikaw, pay. Kinapuno na. Agayatak matkan ka, Lloyd. Ha? Agpaiso, Rimela? Wen, nakasingsingpot ka. Kat may saday ta anak at nagantiriknakan ka. Agkasarta nga rudan. Lloyd, ladingitak. Diyak pa'y mabalinti makiasawa. Ngamin, at dapat dagiti kakabsat ko at tulungak. Paglagpas at pa'y ida iti panagadalda. No di ka makauray, awan mabalin ko, Lloyd. Ay, talaga ajak makauray Iso nga agkasartan. Takalpasan ti kalay sata. Alain tan dagiti kakabsat mo iti puderta. Taag tinulong ta amang paadal kadakwada. Dua ta amang paadal kadagiti kakabsat mo. And syempre, alain tamutin ni lolom iti puderta. Ay da, ladigita. Ngamjak kaya tapanawan to'y balay tayaw dito'y probinsya, apo. Kanadadag iti dingwan dito'y. Kaasi damait no panawak ida. Awan kadwayo dito'y, Lolo. Ado, dagiti kaaruba dito'y, apo. Didak pagdanagan. Sige, Lolo. No diyo kaya ti sumurot kada kami ijay syudad. Sarungkaran da kayo lang arudan iti linawas dito'y. Ay na, nasaysaya at pay Ikuyog min dagiti kakabsat ko, Lolo, tapagadalan mi ida. Ala, ano sa matulungan dagiti kakabsat mo? Tapno di dan to agbalay na nakakaasay. Wen, Lolo, pag tinulungan mi apagadalan dagiti kakabsat ti asawa. Ay na, naayat na talaga ni Apo Diyos. Takaskin ka, tinted na nga asawa, tuya po kaw. Nakasingsingpot ka, baraw. Hagyaman ak unay kin ka, Sapay ko matag nanayom, ti kinaragsak yu, Agyaman kami, Lolo. No adda na dagsa na pagdaldalanam, kumpet kay ti Diyosa na marswa, kat dawatam ti panarabay na, ta sigurado nga igiya na ka,
No lakit di tapatib karam ti pamatim kan kuana.